Kanya laki din! Duwan ti ag college nga apuyo, tatang. Kat awan met nga rod namnamaak ijay awan arapaap na amanugang yo. Anak ka. Pudno, agtalon kan agpasada iti tricycle. Ngam no adda mapasadaan na, yinom na met amin. Ay kagsarita kayo Kain palubusan na ka nga raw. Palubusan nakman wenno saan, di nak maigawid, tatang. Ay sus. Umdas man day tapagapaan yawn. Nagpakada ngam di na kayat. Kamalagayam? Ngam nakasagana aminan akasapulak, tatang. Kinapudno na, agluwasak nga agpamanila inton rabi inubiga. Aniya? Tangay saan ka may gawid? Ala, mapan ka. No saan ko nga aramiden daytoy? No saanak amapan ag sakripisyo? Saan ama kaadal dagiti anak mo? Ikarkarigatag, mate. Iso nga rod at tulungan ka. Sige Duanton ti ag college nga anak mo. Kendwa ti high school. No saan ta nga umagawa? Ay awan lat amukon a makapag-college dagiti anak mo. Mabalin kumamat nga agsardeng pailaeng ni Mayla kahit tagturpos pa ni Junior, ta third year na matayin. Saan nga rod akayat ni Mayla ti agsardeng? Ala. Makaam mo ditan. Ngam no agrigat ka ijay. Awan pa basulem, tasan ka nga imbabaon. Siaklatan ti makaam mo. Uray kat nasingpet kano dagiti agbalin nga amok kuna ni manang digna. Naimbag man, tadi na kainggawid ni Goryo, Rose. Panggapuan na amang igawid kanyak ngay manang, kat para mo't iti pamilyami da ito'y. Sa bagay, tano isulaang, ay awan lat amukon. Sa bagay, sakripisyo laang ti kasapulan. Dakil aba nagtimasweldo para iti gastusin dagiti anak mi. Ay katwan Duanton ti college mi. Tay inauna kan ti inaanak mo. Wan nga agpaiso. Ag first year college gaya mo ni siya ina. Saan na nga rod akayat ti agsardeng manang? Taglepas kumapay ni manong na, ngam agsangit mo't adi maka-enroll. Kasta dagiti ubing akayat na ti makaadal. No apay ket dimot Adda dagiti kabailan na ti agadal, taadda mabalinda agastusan. Ngam awan mo't isem da nga agadal. Pudno ta kunam. Idinto tada tayo amang urkuranges amakuna. Kayat mo't dagiti anak tayo ti makaadal. Una, tati adal ti kapatgan ita ama ipatawid tayo anaganak. Taisunto ti armas da amakiranget kadagiti panubok iti biyagda. Mabalin la kuma, saan kayon nga agabrod, mamang? Kuma, ngem no saan ko atulungan ti amayo, saan kayo ama kaadal, nang runaken ka anak ko. Pudno akayat ko ti makaadal, mamang. Ngem kuma, saanin anasken nga umadayo kayo. Agiin nanos tayo, anak ko. Mamang, ti kuma panagadalyo ti ipasnek yo. Liklikan nyo ti barkada, kan aram-aram, ha? Promise, mamang, ipasnek ko ti agadal. Nasayaat, sana bale, makatawon laangan ni manong mo, bareng makaturpos tumatan. Maksayan ti dakkel a paggastusan. Ni ko mapapang ati agabrod, imbes adak kayo. Hay, awan lat ammo ko, nanak ko. Awan arapaap ti amayo. Ket no saan ko atulungan, awan na saya at apagbanagan ti biyag tayo.
Here we are, Rose. At datan dito airport ti Hong Kong. Wen manang, urayan talaangan ti mang sukon kada ta driver ti amo. Naimbag lakit din ta adda ka. Saan ko lakit di nga amo ti inararamid ko. Nalakalaeng. Ngam dumalaeng no adda batido akadwang. Wen ba't di saan ka ngagdanag? Nasaya at dagiti amom. Ngam agaw awir laeng ti trabaho. Kandakalan ti aywanam. Manang, day talaeng ta medyo adda parikot iti anak dagiti amom. Autism. Kasta ka di? Manuti tawanan ngam ubing ti panunot na. Maano sakmet siguro manang. Wen, ngam saan nakaanos ti sigod nga agaywan kankwan na. Maldita ngamin a babae. Anya ti kayat mo asawan manang. Nukas jay nga awan dagiti amo na. Timot la makichacha ter aramiden na. Kan umawat lang nga rodan iti dolyar ti aramidam pare Guryo. Wen pare, Agpatagay kan to nga rodan no awatam ti damo nga ipawit ni kumare. wen day talaga yam. Nagasat ka talaga. Kan awan ton makibingay iti mapaspasadam. Sigod met pare. Ay wala niya. Uray idi adda pay ni Rose ditoy. Awan mo ti may itid ko ang mapasada aken ko ana. Kaday ta ti pangapapaan na kanya. Ngam, kasano day ta pare? Awanan Agpatingga ka langin iti kukot o parbangon analam ti kimpuna. Anya, Maawata mo na ti kayat ko asawan. saan ang mabalin Ado dita. Sa bagay matkid diya, kas kumatay bisaya na waitress, iti video kibar, iti crossing. Isumait. Napungga dayay. Mabalin dayay, pakitam lang iti dolyar, kumayat ka ta na dagos. Anya lagi din. Pare, Wan pare Guryo, danag mo na niya. Anya lagi din, mapantakid day. Anusam kid din tili mo. wen man, pagustuhan ka man pare? Dayta, anya lagi din. Anum ti kwarta, no saan mo agastusan. Adda bayadak pa pang. Mano, 1,000 pesos. nay, nagdakulan. Anya nga rod ti mabalin ngay no iso nga rod. Kan addamat impaw iten ni mamang. Adda nga mawanan. Anya? Kinantyawan dakdag iti kakadwa ka driver ti tricycle. Ket napasubo ak. Anya? Kasano nga rodan? Anya matan? Ipapainom yu laang ti pagrigrigatan ni mamang. Saan nak man na pagsawan iti kasta? Si Kasya Naya. Ipulong kukin ni mamang daytoy. Anya? Sige. Padasem ta makaraman ka kanyak. Basta, ibagak nga ibarbartek yu laang ti patulod na akasukat ti panagrigrigat na ijay. Sige. Padasem kunak manen ta makaraman ka kanyak. Nag-date kayo mat kano kinibisaya na paray. Kaya't namat nga men. Basta da may papatpat mo kunak nga rodan. Ngam, parikot pare. Anya? Amangan no agsikog. Anya? Ken, amangan no maidanon kiniros. Day tatimos na. Masapol ano amom ti simrakam. Amom ti rumuram. Anya lakit din. Anyat kinunam siya ina. Pagbisbisyo laang ni papangmuti ipawpaw it ko. Uy mamang, kas itang, agkurang ti pagtuition ko, kat sa anak a maka-exam no sa anak a makabayad. Awagak tuman tinalaing nga amam. Kasano nga rudan?
Saan mabalin sa anak ka maka-exam? Midterm mi paymat nga rod, mamang. Sige, padasag ti mangibaga kinininang mo, digna. Siyaklatan ti pangipatuludan nyo. Wan, manipod ita. Da kayon kinimanong mo ti pangipatuludak. Uray tadamot sapul ti amayong agpasada. Isulaangan ti kwartana. Sige nga rod, mamang. Urayag ti ipaw ityo. Kat agannad kayo dita, ha? Bye. Bye, anak ko. Naglaingkit din ti awanan bain alalaki. Adapay metkit di kwartak ditoy kinapudno na, saan ko nga ipawpaw it amin na sweldo. Kasta ka di manang, kan saan anila kay mo ti pangipatuludam. Kinitatang mo, wano dagiti anak mo, tananakam damat. Wan metkit di Ay sus, dahi tatirigat na kadagiti daddo mga asawa amabati. Imbes nga isuda kumati agabroad, saan met? Katidakas na. Noadan maipatulod mo kadakwada. Abak dapay ti politiko apainom ditoy papulutan ijay. Di dala pampanunutan ti rigrigat ken sakripisyo tayo ditoy. Isu nga agbalin tayo matawais. Kasta ni Guryo manang. Ala, dayto yan. Agpakada ka ken boss mo. Ipatulod ko laang dayto akwarta kunam. Oray kat awan serek da, at dada ang mga iwan iti anak da nga awir mo. Naimbaglaangan ta na anos kan nasingpet da, manang. Salbag! Dakda kayo laangan di patpatuludan tinalaing ay nayo. Kasanumat ngamin, ibisyo yumat ti ipatulod na. Sumardeng ka man! Ang mga numasipat ka. Nalaing ka amang sungbat. Sungbat ka la, sungbat kanyak. Da kayumat ngamin, di kay lamaasyan kin ni mamang. Anya? Saan kayo kumaamasaksakan? Babang, ibagbagak lang tipod no. Awan asiyo kin ni mamang. Oh, may sa. Bilangan ka. Good, at dapay na idanon kanyak. Nibagakin ni mamang daytoy, kagura na kayo lakid eh. Anya mo daytaan ay danon ken ka chismis. Patpatyam dagiti marites dita. Isardeng yu kuman alipliputan ni mamang, papang. Anya? Adda nakakita kada kayo asimrek iti motel ijay ili. Kadwayo ti servidora iti video okay bar. Anya? At damat nang idanon kanya kiti dayta anak kao. Gamsan ko pa yan na sango asinitar ti langgong nga asawam. Ti awanan bain. Awan lang arudan ti may tultulong na. Imbis biso na lang arudan dagiti mo na nga impatpatulod ko idi kan kuana. Ita, ibababae na pay. Ay, san ko nga mo no apa yan nagbaliнаkas dya iti asawam. Sana gaputa awanak dita. Kat nagsapulan iti. Ay, dawanan baing. Awagak man kat pagsasawak. Ha, ibagak ano di na isardeng ter aramidan na. Isina kong. Aniya? Sige tatang. Awagak man ita ni Guryo. Ay sige anak ko. Malagan anad ka ditawan. Bye! Dahil tatidakas nakin ka. Tanuan niya ti maidanon kan ka. Patsyam la adagos. Aglibak ka pa'y lang, ha? Sana pudno dahi ta. Kan, mangtad ka man kid iti kwartam? Uray kusing, awanan maawat mo kanyak. Anya? No saan ka ngagbalbaliw? Agsina talangan. Agsina? Ha! Siyak ti karitam iti sina? Wan, kat idon namon dahi babae. Ha, awan ser-serbim nga asawa kan ama. Duldog kakit di Imbes nga agtinulong ta sa balikit din ter aramidam. Ay uray awan asawa nukaskan ka, ha? Mabit lang, Hello! Ne, inid
Tepnan. Gapoy te impolpolong yo, kini mamang yo. Awanan ornos me. Saan kayo amang sidir papang? Tanaglawag ada kayo ti agbasbasol. Ne, talaga na lang gamang sumba-sumbat kanya ka. Mapan kayo laangan iti babae yo. Katda kayon ti agden na. Saan kayo umeten asumang sangpet dito'y balay? Kagurgura da kayon. Ababukan nakmatan. Naglaing kan? Anak kalaang. Wan, anak daklaang. Ngam no mabalin la ko maapilyan ti ama, inaramid kon. Aniya? No manakam kayo, panunutin nyo man. Husto ka di ti aramidin nyo. Adda ijay adayo ni mamang. Agpatpatagabo para kada tayo. Agsaksakripisyo. Ngam anyangay tar aramidin nyo. Sumartagan! Naruwam kan nga. Ay, patasama diswan ti anak mau. Tadapigan ka lukaw. Tatang, anda kayo man, gayam dita. Balangkantis met gayam da a babae iti video kibar. Natural. Awan mayawat mo kan kuanan. Iso simurutan ken lakay magnaw a pensyonado baray. Tidakas na. Nakabaso laken Rose. Kasta unay unget na idi nagsarita kamay. Pumanawak ka no iti balay may. Nujak kayat nga itarumnak. Ay, awan kasayaten ita nga ramidam. No diti agkid daw kay ti pamakawan baray. Oy. Sandak pay kid di kababain di kita anak ko. Apaendak pay. Ay. Papapanawon dak. Abugan dak akaslaasaw. Madimot nga min dinaramid mo baray. Naisaldak pa iti tricycle ko. Gapo iti dayjay ababay iti video okay bar. Si kamot nga men. Pinatpati mamin ng imbagana. Inted mo amin nakidawan na. Ngagraman amin na dutdut mo. Nulabsam ti agsaw. No permimot ngamin ti lailo na no kasya nga adda kayat na. Kat saan ko mata mapagkadkadan pare? Ngamita. Si kan tinagbana ka nakakasi. Ay, wan nga rod. Kapilitan nga agawid ak ijay balay dagiti nagan na kanyak. Ay, uray no kastaunay nga unget ni tatang kanyak. Dulduga ka no. Imbes asyak ti agbalin asarming dagiti anak ko iti kinaimbag. Kinaduldugmet ka no ti inararamid ko. Anya lakid dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Philip Inais. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Nagparan aya ti panawin. Ayan na di electric fan mo. Yakto pa'y ag-electric fan. Tanagngina ti kuryente. Si kanto laki deng. Isungarod ngay mayak dito'y boarding mo, umayak mat maki-electric fan. Nakaduling di kabarbaro nga electric fan ko. Ne, usaram Gimatang kapay mat nga rod no di mo usaran. Anusam ti agpaypay. Na, si kapay mat nga agsusweldo ti saan na makabayad iti kuryente. Awan mabibiyaga mapamilyam. Ay namanong di nakdisturbuan tamadama ak ngagdadait. Ne, anyaya day tadadaitam. Jay samad da na daster mo. Gumatang ka na iti baro. Puro dinaitawn. Awan bibiyang mo. Ay, mabisinak paigid din. Anya ti sidaan ngayon lutaw. Ngay,
Papanam? Ay kaya kusina, inakagkalong. Ayawan makalung mo dita. Ne, naka-off mat gayam to'y ref mo, Brenda. Awan mutlat maikarga. Ah, makapakatawa ka man. Ada electric fan kan ref mo. Di mo mat kayat nga usarain. Hay, rumarak man laangin ta mapanak agpariir di tarwar. Nasaysaya at pay no agawid kan. Umanay nga ta ito'y kwartak nga igatang ko iti arak. Aya, Dayta ti pagalistuam, nubisyo adda kwartam. Isukat akanayon na kangaungtan ni nanang. inak man laangin. Nakangagak lang arudan iti sermon na jabalay. Nayunang paymat. Ha? Inakaw. Siya pa'y mo dati ubo na alakwan mila. Itayak pa'y lang nga nakapila. Aguray kayo kaday. Malakwan kayo amin. Nay, apay, anya aya ti aribong bunga nyo dito eh. Ay, daytoy lako ni Mila ahalo-halaw. Nagatidugan ti pila? Yeso nga roda makipila ka maut. Apay nga da ka dito sangwanan. Katitayak pa'y dito uy. Ay di na magkulaang mat no anya ti aribong bunga nyo dito eh. Ala, ijay kalikaw. Siyak pa'y matabak-bakatan ti unaam. Ay Mila, gumatangak man mat. Taramanak daytoy pilpilaan da alakom ahalo-halaw. Manaw, aguray ka lang. Naibusanak sa mutan iti ingredients. Ay na, saan ka madanagan na? Tadupay dito yung saganak nga ingredients dito. Ay, mabayag sapay mat. Sapay nagpudot. Ho? Jaksan mauray? Nay, Brenda, nalabsan kay tay ngagdadait. Aging gaita, agdadait ka pa'y lang. Taktakupak daytoy duster ko, nana. Di ka pa'y lagumatang iti baraw. Ay, babalin ka diya dito'y kulang na kanan daytoy ginatang ko nga halo-halaw. Ay, kutwon, anana, adamot pagtugawam dito'y. Ay, wun man tanay, matuntunaw mutan jay hilo na. Ay, adagaya maglaklako iti halo-halo itan. Wun, ni Mila. Ay na, nagadutagatang sika. Nagatidog ti pila. Pinanawak nga ron ni Manong mo Mario. Makipilpila man. Nay, siyaklaangan ti itimplaam. Ay na, nagsakitan to'y bukot ko ang nagtimtimpla. Kasano? Kat no nagadumat nga min tilinakwam? Ang sakit pati tenged ko. No kayat mo, tulungan kan nga agkuskus iti yelo. Sige man nga rod, Manong. Talaga na banuga ka. At a discount ko Wala, si Kapay man. Aw. Day tagat ti kayat ko kan Camila. Guwapo ka mo nga main. Nagmayatan na denggan. Yay, talaga na mas na ito'y lako ni Mila halo-halo. Awan makunak. Ay na, jak mabalintimangan itikas na. Ngamin, kalkalpas ti panateng ko, amangan no agsublay. Ay, iso malagayam nga do tinakapila gumatang,
talaga na masika. Nasaya at mat no adda negosyo ni Mila. Tapno saan nga utang. Ay, di mo ko naan nga damot utang nakan ka. Ay, narigat latag sa uke na. 5,000 ti utang na kanyak. Ngaging gaita, di na pa'y binayadan. Manungay ti utang na ka. 1,500. Ay, imbaga, ta 1,500 lang. Agdwa bulanin asaan ang nagbayad. Ay, mapan ko man gayam singiran. Kuna na matitay, nga gurur daw iti pagbayad na kanyak. Nasken ajay utang na pa'y kanyak tiurnungan na. Manulang mat nga iti utang na ka. Ay, mapan ko kasarita. Nasken nga unaan na abayadan jay utang na kanyak. Agambamaom, talaga na imasika. Dahito lako na ahalo-halo. Ado, tigatas na. Ado pa'y lang ang agpay so tipila iti paglaklakwan ni Mila. Nay. Apay. Papanam. Di ta pwesto ni Mila. Ah. Apay. Inkamat-ramanan jay lako na ahalo-halo? Ay saan? Nambarak kumangay. Ah, ay naima si kajala ko na. Mapan ko singirin di utang na. Oho, di ka lamasyan mo. Apay kumaama siya anak, kat nagbayagan jay utang na kanya. Oho, isugat nga awan ti mayat ang mga sawakin ka, ta nakasungsungit ka. Nagsao jay lakay abaro. Nay, kasla. Anya kasla? Agsakit day tachan mun anangan iti halo-halo ni Mila. Iso nga ap-aprusam day tachan mo. Ha? Day taka ngamin, tilakan kanam. Ay saan ang nasakit ti tiyan ko? Dayto'y gayang pusok ti mariknak. Ah. Ha? Maatake kan? Ha? Kasi si Damon ay ititaba. Sabali mo ti panagpitiknan, nay. Ha? Na, ibagam ano itaray ka ni Diya ospital manong? Aha, ospital nga ipagpagamay. Ijay emergency, ti pangipanagkan ka. Ah, ay saan? Agayatak sa matay. Anya? Wun, agayatak kin ni Mila. Mila, nalpas kan anaglako. Ayun, Brenda, apay. Napigsa jay lako ma. Kas makita ma, ado pa'y ti orders ko Nukas na, adan pagbayad mo ijay utang mo kanyak awan 5. Ay da utang ko ayakan ka. Day takot ti madikan ka. Nalipata mo jay utang mo kanyak. Kunak, ano na bayada kaon? Ay, anya kalaki di mo tan Mila. Namin anon asiningir ka. Ita, nalipata mon? Ay, kunak, ano na bayada kaon? Agbayad kan, makaungetak atalagan nukastaka ka na yon. Ipabarangay kan atalaga. Ipapulis pa yun, ano day tati pakaragsakam? Nagtangsit kan? Ay, ni Manong mo nga ayan na. Apay adamagam? Ay no, nagimas ka no jila ko kahalo-halo ko na nasika. Sarampiting, diretsaan ka na, Mila. Saan ka akayat nga agbalin nga ipag ko? Di ka man. Amumat nga hindi pa'y elementary aginggat high school tayo. Katras ko ni Manong mo. Nana, adaman la damagakan ka. Ay, yaday ka, Brenda. Ngamin, naraman namon jela ko ni Mila ahalo-halo. Ay, nay, mas kunamutkan ka. Ay, nanana, saan mo man nga ulit-ulitan dayta. Takagurak adenggan. Damagak laeng no anya tinariknam. Kalpasan anangan ka iti halo-halo na. Nariknak.
Awan mo, normalak matlat ta. Apayan nadamag mo dayta. Pampanunutek nga rod nana, anagayuman samutan ni manong ko. Nagayuma ko nam. Ginayuma day ja amila. Ay, jak ipalubos ang maadaan da iti relasyon. Adamot lang kasar dito'y lugar tayo nukas ta. Ay, sus! Layos ati gadunukwa! Mila, kumusta kan? Ay, ada ka magayam dito, Maria. Ay tayak pailaang aditoy. Ming-ming-mingan ka itay pailaang. Pumimpintas ka ngamin kahit. Lakuan na kami man, pay. Sakpaya makinarang ka. Ay, hindi ayaw. Aglakla ko at gayam. Ay, tulungan ka na. Ay, uwan man, Mario. Dito tipila. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Ay, darasin nyo kiti. Dali nagpudot. Ay, di order ko alima. Brudo? Ay, unang mabit lang. Sige, talakwan kayo. Ay, no. Imakmutan day taig-ig ka, Ma'am Mario. Ayun kayam. Kunak no pagkuskus iti yelo. Kitaom ni ading mo abrinda igayaw. Bye-bye aman dita. Ay, sus, nakabanikas mo tin igay. Makaungungot samot ka data. Ay kat ipakita takid di aswit ta. Ay, ad-adan nga agungot na. Bayam nga agungot. Kaya't mo, agbeso-beso ta. Pagdinig ka tin tatiping-ping ta. Iti kasta ka makita na. Mabain day ta. Ay kat sigurado apumanaw. Sika at talaga. Tila pampanunutam. Ay kat sige ang arod. Agbeso-beso ta. Ay, Brenda, papanam, imalaldawan na magmagna ka. Ay na, agbirbiro kak iti pangibagaak iti nadiskubrek na na. Ay, siya kun ati pangibagam iti dayta nadiskubrem. Ang sakbay nga istorya dayta. Mapanak man payagurder iti halo-halo ni Mila. Tanay, ay nanana, dayta ti saan mo nga aramiden. Tapayasan. Jay lako na, binalitungag jay kamuti na. Ay, katuan, rinamanak. Permi ti pait na, nagngisit pa'y, naggrabe jay balitungag na. Ay, saan mo titi panagkunak? Binalitungag ko na lang arudaan. Apay nga gungat ka kastangay. Kayat mo ti masabidungan. Kayat ko nga ron ti mapan gumatang. Ay, pir jam matila ko ni Mila. Ipilit yun tumang kati kayat yo. Ay, mapanakagurdar. Si ka Brenda, ti binalitungag ti panunot na. Tilay bagbagam. Kitain nyo man deta. Uray da kayo, nagayumanan. Anyati mo ko na miti halo-halo at inimplak na na. Ay, mayat, Mario. Nalaing kan nga timpla. Ta sinuruan nak ni Labs ko. Anya Labs. Si kamat. Labs? Aglabs kayon? Isuwa, labs mo't ni awag na kanya kun nana. Pudnumot Nana. Mabalin ka kadi nga agbalin amay sa kadagiti ninang me. Anya aninang ay bagbagam.
Agkasar kayaw. Unin anana. Isuntumod lang ti pagturungan na. Saan ka pa'y nag-propose kanya? Ay kat agproposak itan Kayat mo ka de, nga agparinto mangak dito'y sangwanam. Ay, sige. Malahat siya kundi saksiyo. Ay, kasanungay. Awan pa'y singsing nga itid ko. Ay, sos, maudin day ta sing-sing. Alan, tanday, maibibos kun day to'y halo-halo. Brenda! Oh, Brenda! Adda ka! Apay ka din, Nana. Ada istoryahan ka. Amaw, nagpropose ni Manong mo Mario ni Mila. Agkasardan, siya kanuti may sa ninang. Day tati kagura ka mapasamak. Day, agsangsangit kan sa mutan. Makasangsangit akpay lang, Nana. Tapay ko magagsangit ka. Katagpadadamot na barukan balasan. Bak, dapay kit din adwa. Amumot ang kaapak da Jamila, Nana. Ang dapay utang na adi na pa'y binaybayadan. Ay, mamati aksan ni jay inistoryam nga dagayuma jay halo-halo ni Mila. Ay, sana mabalin nga ipang ko da Jamila. Ay, nga ron nga iti maramidam. No iso ti kayak na. Ay, adamaw mapagpadaitak iti bestida pang ninang. Brenda. Saan? Diyak kayat nga agasawa da. Sana mabalin, Nana. Ay, ang laki din ay agkarna ka man dita, Brenda. Nakadumog mo't ni ading mo. Mabainak samat nga umasidaw. Asit gamkit din. Iba ka mga kalaysatan. Nungay nga tadwata amang ibagang. Wun, saan ka madanagan? Ala, ta sumurutakan ka. Sige nga, Rod. Brenda? Agkasar ka, men. O, anya. Kaya't mo ka diti agbalin nga abay? Wano? Abay latan dita kusina. Ha! Tila ibagbagamag! Ay, nalabs! Saan nga min aday taabay iti kusina at ibagbagamag? Kita mo, nakaungutan. anya nga iti kayat mo? Abay Oh, sige. Sikat ikang runaan nga abay, me. Nungay nga tapagbalinin talatan a maid of honor. Ay, may mayat manen. Mas bagay ko, nangag mo. Mayatan, loves. Ala, agkalay sa tangarudan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Dilben, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang ganaya. Saan ka pa matay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpaling kay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda? Iso nga ro dadamdamagak no niya ti kayat mo asidaan. Diyay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remat. Mapanak manin mangayon di tapantay.
Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakaruday. Niblip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok, may. Nagtumal nga rod ita, Mare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan ka, tawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko ama panag-eskwela inton bigat. Sagmamano na ito lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay mo. Mapinagngina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulo, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no na loom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagngina mo. Anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan ka nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela ti malyaw, idinangag na ti imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag matan na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukadaw. Anya, mat na ito'y ginatang mo nga abukadaw. Ay, apay ayan nanang. Inigas mat, kita amaw. Ay, wine. Nagmayat jirwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsaak pa ikuma, siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo nang aglaklakaw agimatang. Mayat siguro gilako ng abukado. Agawitan, Mare. Awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wama gumatang. Kat ilakutan tumanan na inton bigat. Hey, malas mo't dadya lalaki nga imay nang pidil-pidil ka na gito'y lakok nga abukado. Apay mo tanak ko nam dayta. Pulos mo't nga wan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga, Marta. Mayro pa am nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mayro pa am? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamayropaan. Hindi nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen! Oh, apay ayan nanang. Tunga tirabi mangririing ka. Ay, matayak san, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta. Bariknak nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya. Anya ti kayat mo aya? Ay, jay karne ti baka. Naanger ngatan. Kuna kun kat mabisin ka manan. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangeran. Kayat ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo madati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day ta digo. Anya ti panagrik na ngay? Naawan metan jay panagrik nak amat matayak. Kunak nga ron ken kaabisin mo la day ta.
Dilpen, Hmm. bakit akon? Kaano kaaya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kayat ko pa'y mat makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kanwam dito'y balay. Ang laklakay kalataka din nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakong Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok a prutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da sika. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sika. Good one. Bareng malako amin dagitoy lakok anateng ita. Ne, ada ka dilakom nga utong. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taadaw ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. Tapno saan ka manin nga agkapso, mapanak manin agpalingkay. Ay, Wan, tanay, kaslamang mangag ko nga ay ayabanak ni tatang mawiji langit. Di mo dangdangganin, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga man, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinin, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni inaganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatangan na si daan. Imbagam mo tayo, napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangak day ta. Nagbiling agpay so day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Saan mamano rin na utong mau? Sika? Anya asyak? Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay? Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak mo tin Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mukha dimples ko Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. I won gayam, pimples. Adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sa balin samot ang di mapaspasama ka. Agin inaram kayong samot tan. Ited mo ba namin kanyak jay utawg? Taiso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangin-ngina, inkarigata ka ginatang para kin ka. Wala, tapno na pigsa aklata ka na yon. Katwa na,
Isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa. Tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Dayta ka man. Awan to pa GF ko. Kasarada ko saan. Kitanya ngay ti papananda no saan akasar. Sige. Mapan kunto man sumlian jay aglaklako itinateng ken prutas iji palengke. Tamak ki ammu akman ken kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga paraken ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inla ko mitidadya lalaki? Wan nga rod. Wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangag paiso ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak mo't nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Dilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ti pagatang mo nanang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Diyay nalooma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan ak manen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka man nanang. Sa balaeng mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapanda ko ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga atidog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, o. Jak kayatan na pidilan, tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata single. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deti, mapanagpasari di balayaw inton Rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka deti umuli. Ay katwan day talagayam. Paraken ka, ulyag uray kangatwan abantay. Anya ti tangtangada, manakaw. Day tangarot bantay. Taapay. At dagayang balasang agnanaud dita. Balasang? Nakaamamwam. At naamamok a balasang nanang. Nagngatumutan dita yanda. Anusak apasyar nanang. Kayat mo asawan. Mga sawa kan, anak ko. Kaya't mao, nanang. Ay, katuan na. Hindi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok ako arintam. Mala, ingkan umulay di tabantay.
na itilakok. Labsa-labsan nyo matlatan. Dumagas kayo, kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita karaan. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakok nga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay, ang bit mo tan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, wan tamaysa kan to aninang May. Ala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kan Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.